መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ እናያለን። በሮሚናደ ዮሐንስ ምዕራፍ አንዶይ ፍለተን ጉባቲ ሴረና ምንጭ ዋጋ ሶቶሚ ሰደቱ ጉዘሌ ታምከይ kadara gunda sessa sette nama apana igaba ko pajare bros kompayeja khanani qab nama qabnin khafiri qab afiran qabnin hawla qabnin khagos agafa gulen qabnin nam khanatu nam segeraiga dukusa aga namale balan suroisale wagga meka baramega gunda sessa wagga meka baramega nami dukusale buya ko koyu dandeenola nama apagno kuya da sanka buletta nindiga nagaine itanda eta ninne wagga meka dukusale chekada na mega ba ainam sejo kadana gunda sessa sette ba namni wagga ko dukusale ji ko dukusale iman gora nama apara mo tokko ba ai dijima ya lada kamijja ba ai mana gone hasamuran kasini asinne abdi budan hasamuran jitak liadak beno ko namo wakareka nam se khore kadana mega ba ai gar khae mare kadai na bayine kadai ingine ikuti ne bin gae ba ko se panjarni ke ludi na usara asan amen yeso na kami arga yesusin na matawakki nam kamne nama qabne nam online kamne nama online qabne nam sanyi kamne nama sanye ko nam kamne nama firan qabne nam nami dise orra dise awo ayra bayi wakti kise da mulo ayide kadu adina wasanno wa kayo yarka subhaki wa kayo yarka roge gudangalake galagale tasse abdi abdalit kambada khasa qabdalin ne daga khasona garga orsa rakko dana fanda ubada wa kala chu chabane wa gin satta kokonnana amen achindu wat rakko ni titino sika rakko diginta rakko siddu batta hanana mamata da inse dan ne mana koda yosun abdi khajar kabahana aw baka aw dan inse dan dubato yesitte yosina digan nitai wali abdi kabu orra khasagabo rakko he payda rakko umpanne darbine garga he payda aga umpanne darbine garga yaktu he sam payda bago ko umpanne iyari ko kamse da iyari ko garga ke sadabra umpanne darbine sagal umpanne abdi kabu dikamali atti khasagabo ne abdi kabu dikamali khasagabo khasoro yeso sirufa awda sigodo yeso sirufa shakinyoye lan namichi pare tunchi isaira namse ayye jo kadana legay di bugudegi indu kusata ibada isubaysan ergam turi ergam matoda kisasi ne yesu sikibya yelu vedi jere awda isa tokkulufte kuikite tankadeni tiata udanda liampa ko daitanisa akada udanda harumpa ko daitanisa wiya tokkulufa kuya do tankadeni wiya tokkulufu kuya do sitaka paderope haro egi ulentutte awda ergam matoda ulaydan bishapa bishari dampu jalka biwat bishafo ya bayin galle mujudud ya bisari sutoe awda bishosin lelle namjal kabayu kheseletu nama bayo do kubalekale yana fatae olondon na nagay nafu marabaya konu ali bayadi yo omada tae omada roida itu kulla omada li paline yo echabi legabade ode disimuno baye fayya seri bayadi ne duma agodi duma nabilu kumsa nama bagno akonsenu ata godona rabbi hawada sabana saida jira suri bisebene saida gidabi harashaka ora gene abdishe harashaka nikiru ora gene kubalende ajilesa asse borse pa kumsa laftu khetu pagola bidu paja mulo harasut wastigaba borse pa balu magabag namizirikamu nama fira gabo tiri bade bide fira hatto digade hae ergamtu kerga matoda anke bisawo wajane akaba bisha sini ko anke bisawo tochane akaba bisha lele do ya bisani wajane oto bisha fora bayane yangam kabe e kabniga akum daga darbadari ata kabana tahatti
abdi beeka Yo darbat. wanta hamdane ye Namatu darbata. mama legna kuma hamda Aichila sani. ay pa ye hori Nam jari kapisari sunduge. ayo ta bishosi no Nam pagare sundu ayya. nam se bayi mana de Nam beta tu ayya. mama mera din bishoy Nam kursa mante. mama bayo ta mana gore Yo balita sere. otam bi mon mulo te wala ta Nam kala masaka yubanda. mama la ke se sari dineta samo mo gora ta kase ngi Hanya jari. se ta ke gre Wala darbata kaya sani. wala se kala mo pai Nam kwaita hayu jira. mama bayo ta katukani no ja Nabi bayire jira ju. mama ndindireja Amen. amen Yesus dokta. e yesu se pagalla Nabi chino kusan kafiri kabri jen duhan. nam se pagno se filan qabni Khana bi darba fi kabri khuli. mama kuma ka tu qabni nam se Nabi bela bayyana. orra legna qala ye dino ke galda Nabi duya haye bela gay. orra legna dino ke batai Nek finu makora. isha kuya da mulo da Ke makora. imo korri Waka sonda misante. kada na kunda sa sete Jabai. azab tan ne jare Waka sonda misante. kada na kunda sa sete Makora bay. ke san ne jare Kalu abdi kudai. ma hori khasam bitanni Waka sonda misante. Nafa nume rati. kada na kunda sa sete ne dikatare Ganda higayu fi aju. Emu jira. kada na yimunu bira tan na garanje Nabi kamu. andina ngabo Hangdan tahu ya dari makore. aga ngata isai mokore Ya gande. inna sadaye Ya dabe. inga fadaye Jadi abdi kudai. asegera ya khasam mulale Wana luju. wasine doine Wane ngaju juhal bat. wasine asab tagara ye tagara Isa hul garga batri. isha fula sidida isanya Yesu Kristo na mwana kwa kihulu garga. yesu sikaya ya fula Allah na bale senda si kaba. awina gargana Allah bale tenda si kaba. Allah hati ya si kaba. Allah hawane kwa ila. Habare tu hawa mukore na mjibati. apara legaina wai mokor Agama tu ila. Tenda watuti. apara legaina Agama tu ila kachatu ta mjibati. khasam tanjar diga khasamurate Abdi ila kutan tegarga fatwa irani. khasamurate ga wala gara ya gargal litoy Nabi adi namala watu. Eka mujra. nama abine sagamme Nabi adi namira namotuati peke tu horujra. warra waga mumni kali dagala hoya gara Waka itu anu mutebe. abine gala legaina waga Alwa na ya tajajire. kabise la sigitu waga Alwa ya tajajire. waga sigitu jale Rene ini jiramre. jata yuga bursammi Ani sunuma. andenga misha Awo bare gande. ana wendeine Namina karu. nama nama gabo Wale bahasa kira. oy ole sogi no fay Anamana mangaru. andi khore khayuno na Namna tu badin karu. nama na torriya do ngam Nanu angi be kunjuru. nama bayubo Nanu itri na buru kunjuru. nama mo faradun jo Hanya tu akayo si jera. asige tu waga dicha Wani na matitab tu hante wakayo sila kamera. Yesus na matitab hante sila kamera. yesu kera talame Amen. Ulfindi waka pada ulfin. fena wala kondo Namitsukana. namsi Kaki Yesu Kristo tume hinjere. ay yesus kristos nyai Namitsu wazarasara. maka shafada digni Akadaka abdu hudak. ataka mana ma khasabin tadayni Waka etwa kuwayari. kada na legna kama bada Kaya kale itu fayu hidekata. kisena legna dine Fayu yera etwa kindia. dine kisena legna kama gele ga toy Yera etwa kirki badana tak. kisena legna kama makore ga mala Akina nikamre. ataka mana ma ngabni bine Apo ini sarasaru. aisha sari digni oga padi gnoy Namit. nama kide Namit. amia Siranati. firai Furani. algai di khashiga Arbidesani. are barose pash Hayre. hayga degile Siranati furani matai. algai di khasar ko mana ba Hayre. hayga degile nama gigala ye jokide hayga ade Hayre chayran makalu. hayga galle degile Chayran kalari makalu. galle hayga bayi Hayre meri makalu. hayga degile Hayre chayran makalu. hayga galle degile bayi Amen. amen It's easy amen. ammu gabile Amen. amen Mantai. manangola nama Ya, gigala ade. ye jokide am hagawa amanangola de አንዳንዱ ከድካም መንፈስ ይላቀቃል። አንዳንዶቹ ደግሞ ከበሽታ ይላቀቃሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ብዙ ነገር እግዚአብሔርን አገልግለው
ህይወታቸው የተበላሸባቸው ሰዎች ዋይሹከኔቴ ኪሾ መቀላየ ከበልቴ አገልግሎቱን ያቆሙ ሰዎች አገልግሎታችሁ ኪሾ መቀላየ በልቴ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ኦራ ኸዘሙረዳይ እግዚአብሔር እነሱ የሚጎበኝበት ጊዜ ነው። ዋኪሴ ባርባየ ዋንጊሾ እግዚአብሔር ሁኔታቸውን ሁሉ እግዚአብሔር የሚቀይርበት ጊዜ ነው። ኪሴ ባርባየ ዋና ታርጌታሹ ቀየሩ ከሰው ዘንድ መልስ የለም። ክና መገባየ መንሴ ተንግጮ ነገር ግን የእናንተ መልስ ማጎሪ መንሴ ታይሽና ከዘመን አይደለም ካታ የተኛው ወገባንዲኒ እግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዋነ ገባይ ስለዚህ አይናችሁን ጨፍኑ። ሰሊመላይላሽኒ ይሄ አትመልከቱ። አናንዶያን እግዚአብሔር ወደ ቤት እንዲገባ ዋና ከማቅዳ እግዚአብሔር ታሪክሽን እንዲቀይር ዋና ከማታርጌታይ ትሙርሹ እግዚአብሔር ነገሮችሽን ሁሉ እንዲዳስስ ዋና ተንከባዋይ ንጉሰው ለቀበሉ እስኪሮትሽን ጀንታይኒ ለእግዚአብሔር ዋናይኒ አሳልፈሽ ስጭ። ተርቢሽ ገዳሽ እግዚአብሔር አሁን ይሆኛል። ዋናም በገዶያ እግዚአብሔር አሁን ይነቃል። ዋናም በገቡዳገያ ስለዚህ ሁላችሁ በእግራችሁ ቆሙ። ቢዘለ ለቃሽነ ወተቀዳ ቀና በሉ፣ ሁላችሁ ቆሙ። ሜሎደ ያለ ፈያዲ ከንደላ አይናችሁ ጨፍኑና ለእግዚአብሔር ንገሩ። ሁላሽኒ በነገራ ኮታችሁ ዋና እግዚአብሔር እያንዳንዱን ነገር ይነካል። ዋና ሲተየ ዋንሽን ተከተ እሳቸው ያሉ ነቢይ ስናገር ወደማ ባይደለም ነው ቁስል ሊያገኝ ይችላል። በቃ ቁስሎታ ይተገያተሽ ነገር ግን እግዚአብሔር ሲመጣ ወደማ ነው ቁስል ይፈውሳል። ዋና ቁስሎት ኃይል በእንከናይተንቻ ውስጥሽን እግዚአብሔር ያያል። ዋና ገረጣታ ይላክኝ ድካምሽን እግዚአብሔር ያያል። ከፈቶታ ይላክኝ ክብር እግዚአብሔር ይሁን። ወልፈራ ወለና ኮዶ ሻታራ ሳቶር በሸገር ክብር እግዚአብሔር ይሁን። ወልፈራ ወለና ኮዶ አንድ ሰው አየዋለሁ። ናመተከንዶይኔ ነገር ጥቁር የሆነ ልክ እንደ ቀልድ አይነት ነገር የሚያይ ሰው አለ። ኦልሳነ ዋመላ አኮረቴና ዋቦ ቡቁራ ባሃይ ዋሲባይ አኪን ኦልሳን አይነት ነገር የሰው ይመለከታል። ኦልሶሲ አየጃይ ጉያን ጉያን ለምቶይ ይመጣል ይመጣልና ይሄ ነገር ምንድን ነው? እኔ ማና ጥያቄው ውስጥ ያለ ሰው አለ። አሲኪንጋ ካሱማ ባየ ግተለማስበው እጸልይልሃለሁ። እንግብንሰለ ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል። አወ ባየተ የዋጋ ሰለኪኒ ይህን መፍታት ትጀምራለህ። አወለ ሰባየተ ኦልሳ ፉሪያ ባይነ ስለዚህ እፈልጋለሁ፣ መጸለይ እፈልጋለሁ። ነፍሴ አየጆ አረጋኪሽ ሸንድን ሰላም ጥቁር አይነት ነገር ዋቦራ ወይኔ አይተሽ ነበር። ኦልሳኔ አኪናኔ መጸለይ እፈልጋለሁ። ኦልሳኔ አኪኔ ምልክት አሳየኝ። አረጋኪሽ ለወደዚህ እግዚአብሔር ይመስገን። ሆይ ክብራችሁ ለእግዚአብሔር። ዋጋገለ ሰላም እግዚአብሔር እያለፈ ነው። የእግዚአብሔር መልአክ እያለፈ ነው። እግዚአብሔር በመካከላችን ስለሆነ ማንም ሰው አሁን እንዲንቀሳቀስ አልፈልግም። ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ነገራችሁን እንዲቀይር እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ሕይወታችሁን እንዲለውጥ ጸልያለሁ ለእናንተ። አሁንም አያለሁ እንደዚህ እሳት ያቃልላል። እፈልጋለሁ ወደ 3-4 በዘመን ቁጥር አያለሁ። ወደዚህ እግዚአብሔር ይፈውሳል። አሜን። እግዚአብሔር አሁን ይፈውሳቸዋል። እግዚአብሔር ከእስራት ነፃ ያወጣቸዋል። እግዚአብሔር ነፃ ያወጣቸዋል። ሰው አይደለም ነፃ የሚያወጣ ነፃ የሚያወጣ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ይመጣ ኦንላይን ደግሞ እንደዚህ የሚያደርግ
እንደዚህ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ደግሞ አሁን ይፈውሳል። ኢየሱስ አማይሽ